Važna 3 boda, ne samo iz rezultatskog smisla, u rezultatskom smislu, nego i zbog samopouzdanja cijele momčade. Da, sve si dobro rekao, poslije ovih zadnjih par utakmica gdje zaista smo bili onako, što smo već iskomentirali puno puta, teška utakmica i mentalno i u svakom drugom smislu, tako da je zaista čestitke igračima na htjenju, na karakteru i nije bilo lako zaista. Tako da je jako važna pobjeda, mislim da je apsolutno zaslužena. I naravno da bi zahvalio našim dečkima, pionirima i kadetima zajedno s trenerima koji su nas za nas bodrili, bilo je baš puno ljepše igrati pred dečkima koji te bodre i želim sutra puno sreće s njim. Sami ste istaknuli htjenje i borbu, nekako dobro smo krenuli, onda se utakmica izjednačila, nekako su dečki baš danas to na karakter izvukli. Jesi na karakter ili ponovo, znači nakon ovog svega što nam se dešavalo imaš dvije jako lijepe šanse, 100% u prvih par minuta, nažalost ne zabiješ, prolazi ti svašta kroz glavu, nakon toga Šibenik malo uz pomoć vjetra i kroz te neke aute i centaršut napravio dobar pritisak, bili smo na nivou, sve smo to istrpili i na kraju krajeva od sigurnog vratara pa nadalje zabili smo gol naravno u pravo vrijeme. Nikad ne ističete pojedinca, ali danas Hodža 2 lijepa pogotka. Pa naravno da nogomet se igra zbog golova, tako da često puta sam ga kritizirao da mora biti učinkovitiji, da mora biti konkretniji, hvala Bogu za vrijeme to počeo raditi. Ovako nastaje zaista će biti velika snaga, ali igra on dobro u fazi obrane i zaista svi su dali sve od sebe i kažem, stigla je nagrada od lijepo. I za kraj nema puno vremena za odmor, već utorak Solin. Da, utorak Solin, po meni je jedna od najboljih momčadi druge lige, ne govorim to onako nije floskula, nego zaista tako mislim, tako da još jedna zahtjevna utakmica, kup natjecanje, puno prepreka, puno zamki, tako da ne smijemo se dozvoliti da nakon ovog danas, nadam se da smo se vratili opet na pravi put, moramo pokazati ozbiljnost i naravno kvalitetu i nadam se najbolje. Hvala trener.